Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non birtang ton pen arjuitha. Dr. Numal Momin pen kidam tangar ni media thing no kanije pon karbyang long ke article 244A ke long athekta sosilo development pen kidang lo kapre ka hin tami chingthur ulo non article 244A ke long lote arum sun thurong ason popusi lam thaining je pon detlo আমি 244 বিষয় গলে মানে আমার লসে হবো আমি 244 বিষয় গলে মানে আমার লসে হবো আমি 244 বিষয় গলে মানে আমার লসে হবো Bangsolam thekaning ji chok che jok karbyang long la pen west karbyang long district arlo preg jama song atum ke doan Dr. Numal Momin ame phigi kai pen ke dang lok kapre ka sai deng pen ka chi song ajai mek padu ponrinti Laso FHASM atum pen tami dongka mukam rong supi towar krong plia long pai cheklo ni phai trok arni so dak pen ka chi song padu ponlo Numal Momin akhui Numal Momin siat lo ma Dr. Numal Momin karbyang long arad phan dia chuhang veknang ji pusi FHASM atum pen kachuning ripadopon jong si dia chuhang hedet purote FHASM atum pen tami sodak ke akang tu yang deng an kachi song asai ke deng pon pado thuji pusi lam thi paklang pon thu mek pen ini tum ya si mes karbang de check kan ini kan tung mangala hello de alang li ini tua phan ningkan thi kep kachi song ningkan thi kep kachi song along ini tum munit ki thi kereng dak du lo cita alang so along alang li aning ke chepoi kali aning karong ason che alang ke mat hada na thi la sona munia phan ke alang li jai nong thi ka patha amne phan ke ini dak itu karbyang lo ma thi bi da thi pusi athe la sona munia phan ke ahok long te tum ki song pet tan se alang hem ke alang hem ari tak phi nei pa Numal Momin siat lo ma phan ke pang khot pe nei ni break long ti Jai Megalong APHLC NGO Maipu James Hanse Kong Chunbang Peter Tiso Sahem Chunbang Sarsing Hanse ASDC West Karbyang Long District Committee Maipu Mensing Terang Kong Chunbang Rajan Timung Langroy Tokbi West Karbyang Long Labor Union Maipu Manap Kramsa Kong Chunbang Dipanjali Amsi Lapen kapre aratum chitong dun Legislative Assembly Alangli Autonomous State of Uttar Alangli Chunodak Alam Kaningje Posi Pini Alangli Maybe the Dumdak Kena Koklo a Fiji burning na Koklo Ade Bima Etum Karbyang Long Arat Ladak Dimasa Arat Ilitum Autonomous State Nang Jipu Peneng Pen Kehang Nikan Pikep Anso Selo Sedame Etum Non Anta Long Lelang Halabangso Kachet Song Halabangso Constitutional Gitu Demand Labangso Demand Putak Alangli Iltoban Hang Deri Hanangli Autonomous State ke Hang Kwabangke Hang Ga Lewe Nang Tum Law Seji Kwabangsi Alangli Kanije Benapot Pini Tum Karbyang Long Radatum Hempre Kaning ke Hang Atum Litum Justament Ning Tuk La Pening Oi La Posi Pini Dat Dongka Bukam Sariali Long Sida Litung Wangsi Alangli Me Pini Tum Kainang Koklo Board Hall Pen Priyanka Balmiki KATV News Numal Momin down Numal Momin down high Kedam tang ningkan pikepen karbyang long aradatum article 244A nang pachun piserak nang jipura kachesong hangjo hanghaya porahut karbyang long arat akema karbyang long arat akar I along nang papleng ponji mene pura karbyang long arat ki pahai vek MLA abang ki karbyang long arat aphansi kachidan thurongsi nonamat thekponlong mitha hemalong bongkruya so chupang re cholana amat apike e pharamasi etengkheng thurong lapusonsi non MLA Dr. Numal Momin abangki cheplang thurong bangso puthak karbyang long arat MLA Momin ame phiki kai pendang lok rat kachesong thurpak an pinlo lapusona porahut West Karbyang Long District arlo APHLC abitung atum pen phirangkia mai phaponsi MLA Numal Momin kaning jegi chok che puthak phirangkia mai long pen pinrempon alang li Karbyang Long Autonomous Council of Autonomous State ke alang
backward kopine khainu apkani je so posi tumani kitun ban sila somdia chokalo la sini tumlong do itum central committee epesa sialong gani chila lang wi rose lengpi la pendi tum CC committee do la itum vice president la penda kiti silong tum vice president do la pen ado itu bitung along kan la pen atuman dan wi bang do kado sini tum non aso media thing no kan je bangke alang di karbiang long phana poson Article 244A kopilo ke hang tu nanghilang ke hang lote laki ja constitution thurong popura Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Numal Momin kaning je bangke ke chokche thek tikan lo lasi bang solam kaning je aputhak abang ke karbiang long arod phan dia cho hang vek nang ji pusi pherang kya maya long ning je pontu je dunang ji atumlo non bang ke ning je dun ji kandidat si non bang ke karbiang lot arat atum phan ke kupilo nang tum ke nala article 244 ke nang tum ke hang ja kama belo ke pusi alang di kaning je nangli tum ke karbiang article 244A ke hang ke nang tum ke law piglo pusi ki pudi lasri ni tum ke ko anone ha ASDC movement hopen akache song non puta ni tum hem prek nang ji pusi ni tum che song bom bang bom si piniar ni anta EPSL se tum sami hem article 244A na implement pinoit pusi ni tum che song thip sing ni tum do bom la pen nili tum karbiang long arat aphan ke lake dokam mumin ke lang re mate ke lang si ason se lang ni ke lang ro ason ke do kok si la son alam Borthol Pen Priyanka Balmiki KATV News Det Piangkang Kapaching Thur Asaya Mokideng Ponjia Phan National Institution for Transforming India Chihek Pen NITI Aayog Pen Patir Piponsi Sampurnata Abhiyan Saman Samron Ajaimek Hamren Rongbong Home Auditorium Hall along Mai Paman Pon Bang Swamaya Long Bang Trok Sike Brahinia Tum Aphan Archo Ponsi Nong Esitame Pipa Jerpon Prime Minister Narendra Modi pen ke paklang pon NITI Aayog atum pen ke damtang pai niphai phorni West Karbiang Long ke parlo development block angbong pen ke pa phinai socheng amri chinthong block atum aphan aning ke parung pen ke claim ke dam kachipaduk muchot atum aphan karcho sideng pon amri chinthong la pen socheng arlo kido front line along Jasmet self help group Anganwadi worker Anganwadi helper Asal pen kapre katum ke claim ke dam kachipaduk ang thek long si nong AKP pajerpon self group ba jungjung atum hai lanki pangreng panitma department and jungjung ko BP charli duma lahaya abosinon pini dak nai sepatang hai inki pangreng sidame lahaya inki ok ke jodun mata dolo la pen inki ke pangreng pen akhon pen la inki kitchen pen हम kitchen pen la api sidame alang tum jungjung ke claim pot hai da dolo abat chalo ni kan ajai mek den ponlo lage idum samaron samapobu mane la kijut idum chuneng key indicator mane key performing indicators dol la so teng sin idum kichun nun ke thom indicator idum 100% chun un lo la so joini sipini dak asa pencheng lok anganwadi workers tumphan la pen ANM tumphan stame tum archu ponlo la so thak Kedam tang NITI Aayog Amri Block Pen Stami Ason kachipati kachipaklang duna jok kuti sira lak hokke patangka anong ichipalong dundo lason thot si socheng Block Pen Stami kuti siatangka nong ichipalong dun lasi ke hayatangka pen Harvard ke paching thurpon Jasmet education health la pen social welfare tumalong sitami kaching thura sai deng pondo Halapu Chinthong Block Pen Sitame Nong Ikachipalong Dun Jia Phan Chisik Pondo Pusi NITI Aayog Atum Pen Nang Pachini Dun. Tiba kamu layan isu, harus cuman dan harus cuman hasil layan isu. Lahiri ini kan bunga, ini bunga dari bunga. Harus dibelah layan isu, harus cuman panasir layan isu, ada asal layan isu, harus dibelah
ডিস্ট্রিক্ট এসএসসি পুরো পড়াই এসএসজি এসএসজি এর নাম তো এসএসসি পুরো নাম পুরো এসএসসি এসএসসি ঢোকলা নিমকি আৰু কেক পিজা তাৰপিছতে আপোনাৰ আছামিজ ট্ৰেডিশ্যনেল লাডু Hamren Pen Chandra Singh Ronghang report KATV News. West Karbi Anglong District Angkang Rongkhang constituency ke pardo Hongkram arong adung kedo so bailang so along kedamtang pai pai ni pai phoarni durmiarni Karbi kurusar chingrumamai Hongkram hawaramai patum patir piponsi so bailang so thankar klil apen kepangthira sai kedeng pon so bailang so laki hakopir thi longlikang duka hutpen tami komatni ki so kacholong atum so bailang so lang chuar ipo junlote medet tami kachithang klong adim no bonta non pir thi longlikang tangapor rod atum kelang ki pangkri asonsi thekponlong la solong KKCA TRP amai pen Hongkram hawara mai atum phan pin khat ponsi ke pangchira sideng ponang ji lapen so bailang so athan theli tami arkli pon angji puateng pensi bang so sai deng ponlo kadom pini ladak kurusara mai pen made KKCA pen kam ke deng pon bangala polo da itum so bailan su lake non het kalilo pirthe ke plang pen karbi ke plang pen ladak kar kadom kardi mate kardi ke video do la so se bang so la so bailan so lang lake emune tum ke so ki un e cancer punoi hadat punoi la so lang mangmun ke theklong pen ka chor i pulo tante la so lang ka chor i video no te ke lelo la poson se itum dan kurusara mai pen itum dak central committee pen tawang si nile mai formati wang pen sia kula dak hawara mai dak Hongkram arlok Hongkram arong supi hawara mai long pen sila dak ti patir pi pon lo la sini itum pini ke sobai langsung fu panta wolu pen wasar pen bilu pen bisar pen se itum katli video du pon lo momut bokan ka doko betamisen sila bangke mo kurusara pathan thunang sita me tuma bangke la sipini dak adim dak pangthai lo la pena kola dak kithe dinga tum non tin karbi anglo la so teng pen tripi alam the patepek pipin pen pai pai ni pai phor ni abang ki siding pon bang so sai ki deng pon along ada por phai sir ke balom kado kawi KKCA Hongkram hawara mai thur pak pen so bailang so dang the pi pang thai pon la so ki so bailang so thana na ma phan chethok jir pon la pen thok jir pon tami me sen me et pen si pachun pon long lo pusi kurusar rup sing kro pen nang than dun ni je bangke larang ari sebesar ni men bangke rup sing kro non ni kurusa mai ben khan bang mala son do si apang prang kurusar tungke mani u kurusar tung mani de si sta non bang ni ta than don bom bo si te kheson se sta la kurusar mai pen bangke than pari pon bom bol la si pin ladak chetok jil pon ta me alo apot ari bolo wasar ta me alo la pen no wumut bukan son ha wumut ke son ka pale ma wumut ba ka pare kra pen diang tin dia kita me kare tapi hala biang tin me kena hambe ba ke pintu ga kapari cek di Borthol Pen Priyanka Balmiki KATV News. Pinya birta ke lan sikang ton lo dumi thak mi kardom.